7. Bir kere. Başladı. Bilet номер 7. Qanday bo'ldi? Yaxshi qildi. Bilet номер 7'nin cevabı. Qanday qiladir? Qanday прием? Положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем. Идем дальше. Qanaqa tekshirib qo'yaylik. Qanaqa 1-2 qanday bo'latadi? Qanaqa qanday bo'latadi? Dale. Al. Dale. Al. Özgürsünüz. Ya qanday o'zingiz? Biletga javob bering. Tak, bilet номер 4. Birinchi so'rov. Transformator qanday ishlaydi? Transformator agay. Ding de işte. Otur, dayınlanıp gel. Emgide gideceğim. Tak ettik. Büyüktür. Nereye var? Gittim de şimdi. Arabalar, egzamine kim dayın? Subhanov. Gel, cevap ver. Biletini ver. Sana qanday вопрос keltir? Ya, so'rov. Birinchi bilettin, birinchi so'rovdu. Top degen emne deydi. Ana, şuga dayınlanıp geldingmi? Top degen emne? Cevap berçi. Cevap ver. Jas kelgen bir sımıl bolot. Tak. Tibe ölüp kalasın. Dayanamesin Soğanov. Dayından gel. Otur. Peki. Salmas babay. Sanatçılık. Emne oldu? Ulan Murat'ım. Akılın Muratov. Egzamine jol bolбойбу? Yol olmaydı. Gülen üçün. Je bugün sağa bayram var. Egzamin maga ардайым bayram. Андай болса, билет ал. Номер 9. Qabul al. Ой, тоқта. Қандай қабыл ал? Men biletni qabul aldım. Tushunibdi. Как слышишь меня? Диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Значит так. Sizge ne oldu? Ulan çırpmadım. Kulağımı zor atau. Kulağım zor atau. Жақсы. Ойлап тапқаныңыз үшін 5, сабағыңыз 2. Жақсы. Оны алайын, ма?
прием. Міне, профессорды ештеңе білбейді деп ойладыңарбы. Нұрқан әке, угул атауы 1, 2, 3. Қандайсыз? Урматтуу кесиптештер, сиздерди 90 жылдык юбилей менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Бригаданын атынан. Жана ошондой эле чын ден соолук казбаган кайрат каалап, ишибизде ийгилик болуп жүрүүсүнө баарыбыз тилектешпиз. Бүгүнкү тартылган сюжеттин кызыкчылыгы бул отурган уюмга жана отуруштарга кызыктуу болсун деп тарттык. Биздин жумуш абдан кооптуу жумуш. Ошол техника безопасностьтун сактап, жакшы иштеп бергенге аракет кылабыз. Дагы бир жолу баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз.